Ассалаумағалейкум. Мамырдың 21-і, жексенбі. Алматы облысы, Ұзынағаш. Аманат атындағы мал базар. Жылқы бағаларымен таныс боласыздар. Қаншаға? 500. 500 мың. Жасы? 2,5. 500 мың дейді. Не деген тұқым? Қанша тұрап атсыз? 580. 580. 580. Еркек па? Ұрғашы. Ұрғаш. Ая неге түсіріп жүрсің бе бауырым? Үйдеп па? Бергіз біз бетін түсіріп. Бүгін базар қалай аға? Базар жақсы да жақсы. Салам жігіттер деп қой. Саудаңыз болсын аға. Айғыр кімдікі аға? Білмейсіз бе? Осында жүрмеді? Білмеймін қайда қанша өзі? Қаншаға? 600. 600 мың. Жасы? Дөнен? Дөнен. 600 мың сұрап тұр. Кімдікі болды? 1 миллион? 1 миллион. Жасы қанша болды? Білмейсіз бе? Жасы қаншаға? 500. 500. Қанша екен? 450. 420 алуға ма? Жасы? Саудаңыз болсын. Айғыр қанша екен? 800? 800 мың. Ана, яшей. Қанша? 700. Жасы қанша бұл? 500. 500 ба? 500. Қанша екен? Ассалаумағалейкум. 700? 700 мың дейді. Қанша екен аға? Қанша? 800? 800 мың. Жасы қанша аға? 6 жас. 6 жас. Айғыр. Саудаңыз болсын аға. Қанша аға? 650. Құнан ба уже? Тай. Тай. Қанша аға? 570. 570. Байтал. Байтал. Көрін байтал. Қаншаға? 700. Жасы? 5'te. 700 мың. Айғыр. Жорға? Жол жорғасы. Жол жорғасы. Жабаға қанша екен? Болар жері ма? Болар жері. 330 дейді. Ұрғаш. Саудаңыз болсын. Ақшаның айлары өтіп. Бірінші қолының бе. Ұстап тұр. Қаншаға? 600 деп тұрмын. 600. Қанша тума? Бірінші тума. Бірінші тума. 600 мың. Құлын бе қанша ата? 650 сұрап тұрмыз. 650? Келісеміз. Қанша қолын? Қолынан. Қанша қолын деймін? Қолына? 10-ға тамам деп. 10-ға тамам ба? Неше қолында қолында салма. Дұрыс.
Qancha qılındı bir? 1 litr deysin da. Milyon. Bunau Million? 1,5dan ko'p beradi. Qanchınchi qılını? Üçüncü qılını million deydi caz. Kalıcını aytamayın. 700 mi? 700 ming deydi. Qanchınchi qılını? Üçüncü kol mu diyeyim? Üçüncü qılını. Savdanız bo'lsin ağa. Qılını bir kimdiki? Oğul qancha? Oğul da 700. Екінші qılını. Qancha? 500. Kunazım baytı qo'ydingiz, deysiz? Qanchaga? 600 ming. So'rab tur ekan. Bugun bozorga kelgan mol o'sinday. Qancha tay? 320. 320. Savdosi bor deydi. Urg'osh. Qancha ekan? Assalomu alaykum. Bolar jeri 250. Bolar jermi? Bolar jeri 250 ming. Urg'osh. Qancha ekan ağa? Siznikimi? Qancha so'rayapsiz? 1,400,000. Жақсы. So'rab ekan. Qancha qılın ağa? 3-cü qılını mı? 3-cü qılını. 1,400,000. Sağın bağa? Yok sağ olun. Sağın emesi. Nömrünüzü qaldırı alasız mı? 705. 875 646. 646 81 82. 81 82. Qay jerim o? 19. 19'da. Öte iri bir ekan. 3-cü qolunda men. Qanchaga? Assalomu alaykum. 360. 360 mı? So'rab tur. Qancha ekan ağa? Assalomu alaykum. 360. 360 mı so'rab tur. Savdosi bor. Erkek. Voy, qayerqa? YouTube'ga qo'y ağa. Qancha ağa? Tay. Tazagan tay. Alçın. Бағасы? 500 sırap turumuz. 500 so'rab tur. Bolarını 470'e veremiz. Bolar 470. Urg'osh, ye? Tazagan tay arjağında, чисто российский. O qancha? Тоже 500. 500 sırap turumuz. 550? Ya. 550 so'rab tur. 510'a veremiz. 510'ga beresiz mi? 510. Qancha dediniz ağa? 450 ming so'rab o'tir ekan. Qunan mı ne? Tay. Tay mı? Bir sar tay. Bolar qancha bu? 450. 5'i. 750 savun bir. Sağ ol. 750. 750. Qanchaga berem? Al. 500 geç. He? Qancha qo'lini? Hey! Yo'q, qancha qo'lini? Endi 3-cü oldu. 3-cü? 3-cü qo'lini. Alo. Aleyküm assalam. Savdanız bo'lsin ağa. Telefon cevabı. Ayta beriniz nemeniz. 702 802 540 540 77 77 87. 87. Savdanız bo'lsin ağa. Sağ ol, rahmet.
Qancha ekan assalomu alaykum? 380. 380 ming. So'rab tur. Savdosi bor ya? Qancha ayg'ir? 620. 620. 620 ming. Jas qancha bo'ldi? 8'den 9 ara. 8'den 9 ara. Yakın. Yapalım. İngilizcesini başka yerden düşürürsün de apart İngilizcesi. İlk üyem barıp sapatla. Bo'ldi hozir. Tushirib qo'ying. Telefon var.